Zbog dodatno otežane pandemijske situacije u Srbiji, u skladu sa preporukama nadležnih državnih organa i u cilju prevencije i sprečavanja širenja virusa COVID-19, Wiener štediše osiguranje apeluje da osiguranici prijavu štete vrše elektronski u cilju maksimalnog smanjenja fizičkog kontakta. Obrasci za prijavu šteta mogu se preuzeti sa linka na sajtu Wiener štediše, a popunjene obrasce potrebno je poslati na e-mail adrese navedene na istom linku. Štete na kućama i stanovima mogu se prijaviti i video prijavom štete, za šta takođe postoji link na sajtu kompanije. U Wiener štediše osiguranju obećavaju da će svi zahtevi njihovih osiguranika i oštećenika biti uredno i na vreme obrađeni. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti pozivanjem call centra na brojeve telefona 0800 200 800 i 011 220 9800 ili slanjem e-mail poruke na office@wiener.co.rs. Wiener štediše osiguranje svoje online poslovanje uspostavlja, kako smo čuli od predsjednika izvršnog odbora ove kompanije, na jasnim principima. Sve ono što je pogodno za digitalizaciju mora biti jednostavno, mora biti kristalno jasno i da ne ostavlja nikakve sumnje i nedoumice kada je odnos klijent i osiguravač u pitanju.